Veliki pozdrav svima i dobrodošli na kanal. Kao i uvijek i danas vam donosim viceve. Naravno, bit će tu viceva koje ste možda nekada i čuli, ali nije loše obnoviti znanje. Ipak, siguran sam većinu ovih viceva da ćete čuti prvi puta upravo na ovome kanalu. Zato vas molim, ako vam se svidi video, nagradite ga lajkom. I naravno podijelite sa svojim prijateljima. A sve vas koji ste prvi puta sa nama, pozivam da se pretplatite na kanal, kako bi bili u toku sa svim novim događanjima. Nego da ja skratim i da krenemo na posao. Uleti mladić u ljekarnu i počne zapomagati. Molim vas lijepo, pustite me preko reda, molim vas, moja djevojka tamo leži. Ljudi se počeše razmicati i kad je konačno jedan stigao do ljekarnika, ovaj ga upita: što je vašoj djevojci, što trebate? Molim vas lijepo, paket prezervativa. Došao Huso u policiju prijaviti Fatin nestanak, ali ispred njega je čovjek koji već prijavljuje nestanak svoje supruge. Policajac upita čovjeka: i vaša supruga Katarina, kako izgleda? Čovjek odgovara: duge noge, plavuša, velike grudi. Potom se policajac okrene prema Husi: a vaša Fata? Pa pusti bolan sad Fatu, idemo tražiti Katarinu. Jedan zet je svojoj punici za rođendan ni više ni manje poklonio grobno mjesto. Kada je ova čula što je dobila za rođendan, nije joj baš bilo drago, ali ipak reče: hvala ti zete, to je skupocjen poklon. I tako, prođe godina dana, došao je i sljedeći rođendan, ali zet ovaj puta prazni šak. Ni cvijeća, ničega, kao da rođendan nije. Punica normalno nije mogla da izdrži, te mu reče: zete, pa šta je sada, šta je ove godine? Prošle godine onako bogat poklon, a sada? Punice draga, nemojte se ljutiti molim vas, ali još niste konzumirali ni poklon od prošle godine. Fata došla roditi po 7. put, pa ju doktor upita: gospođo, pa zar vaš muž ne koristi nikakvu zaštitu? Koristi on, moj doktore, ali nisu vam svi pažljivi poput njega. Zove Huso susjeda Hasu na telefon: dobar dan susjed. Dobar dan. Ti si tu iznad mene stan, je? A, imam u istru kvadraturu. Ajde molim te reci, sada ja ne mjerim, lijepio si tapete, koliko si roli tapeta kupio? 13. O, puno ti hvala, puno si mi pomogao. Nakon par dana ponovo zvoni telefon: susjed, reci. A jesi me izradio, što je bilo? Pa ostane mi 6 rola. Ha, znam, bolan i meni je. Polazi plavuša parkom, te ugleda starca na klupi. Stane i upita ga: gospon, koliko je vama godina? 88 dugih godina. Jao, nikada vam ne bi dala. A to će starac: ne bi ja ni mogao. Pričaju stari ljudi: nekada je bilo bolje, nekada je čovjek mogao ženiti ženu koja je kuhala bolje i od njegove mame. Danas samo može oženiti ženu koja pije više od njegovog tate. Pita sin oca: tata, koja je razlika između besplatnog i džaba? Evo na primjer, sine, tvoj slučaj. Koji moj slučaj? Pa evo na primjer, tvoje školovanje. Besplatno je, ali džaba. Gleda gatara mladiću u dlan, te mu reče: ti već dugo nemaš nikakvu djevojku. Jo, pa kako znate? Izlizale su ti se linije na dlanu. Punac će novopečenom zetu: nadam se da više nećeš raditi nikakve gluposti. Na to će mu ovaj: neću, ne bojte se, ovo je bila posljednja. Muž i žena hodaju ulicom. Odjednom ona zastade i reče: molim te, pogledaj tamo onu pijanduru. U redu ljubavi, a ko je to? Vidiš, on me je zaprosio prije 10 godina i naravno ja sam ga odbila. A, znači on još uvijek slavi. Zove čovjek liječničku ambulantu: doktore, pomozite, hitno je, žena mi je bolesna, ostala je bez glasa, ne znam šta da radim. Na to će mu ovaj: uživaj čovječe, uživaj. Pokucala smrt mu i na vrata, te mu reče: došla sam po tvoju dušu. Na to će mu: samo malo. Fato dušo, neko te treba.
Muž i žena leže u krevetu. Odjednom će on: jesi li za seks? Ona će: ne mogu, umorna sam. Muž će na to: ma spavaj ženo, na telefonu sam. Huso napunio 60 godina. Te mu se jedan dan obrati Bog: moj Huso, do sad sam te mazio, pazio, bio si dobrog zdravlja. Sada je vrijeme da i ti dobiješ neku bolest. Ajde, biraj, što ćeš? O moj Bože, ako već moram, biram perut. Razgovaraju dvije muške krijesnice. Stari moj, kako sam sinoć stradao, to nije normalno. Što je bilo? Idem tako iz birtije, malo sam popio više i umjesto žene opalim čik kraj ceste. Dragi, otpusti, molim te, ovoga vozača. Danas me je pregazio skoro 2 puta. Draga, nemoj biti tako stroga. Pružimo čovjeku još jednu šansu. Mladić prati djevojku do stana i sad kad su došli do ulaza zgrade, prisloni ju onako frajerski uza zid te joj šapnu: daj mi. Ona mu reče: neću. Daj mi. Neću. Daj mi. Neću. I tako oni jedno 5-6 minuta, kad odjednom trči njena sestra i reče: znaš šta, ili mu ti daj, ili ću mu ja dat, ili će mu mama dat. Uglavnom tata je rekao neka makne ruku sa interfona. Policajac zaustavlja narkomana u rutinskoj kontroli. Molim vas, vaše dokumente, prometnu i vozačku. Jao, nemoj prijatelju, ja ne znam gdje sam. Čovječe, jel vi znate tko sam ja? Jao, prijatelju, šta je ovo? Ja ne znam gdje sam, ti ne znaš ko si. Eto ekipa, stigli smo do kraja još jednog videa. Nadam se da ste uživali. Ako vam se svidio video, obavezno ga podijelite sa svojim prijateljima. Do sljedećeg videa šaljem vam puno pozdrava.